Kadang gawe ke jingbaptis ke bo apostol Paul Kren. Ke ba Kren sepang ke jingbaptis syau Khrist. Kamde ke jingbaptis syaga dan ni haga kadai ke jingbaptis hau Khrist. Ke jingbaptis sya Khrist. In pulih nongkong naga siti sing nong rom ko nong benreu ke dekot ke balai hatu pimtip bakat kita ya ke banangi ya ki bala penbaptis syau Khrist la penbaptis singi sya ke jingyap jong. So Paul kuran sepang ke jingbaptis ke ba syau Khrist. Nin pulih mentai ke siti wa nongkong sing nong keren ko nong bakat ar ke dekot ke bakat lai. Namar the way mensim yangi la penbaptis syaga way kemet ladangi long ki jiu lani ki gri lani ladangi long ki pa long marau lani ki pa lai lot ngila di na way mensim ngila di na way mensim kalam ong ngila di na gajo ko kong ngila di na way mensim. Ladangi pulih gish long bashpo ke dekot ke baar ke boong lapan baptis ya kita ki baya dan tina Egypt syari kanat lapan baptis ki show Moses how lo bar ke duria bar kilabam no jo na kejo ke jingbam bakan jam sim bar kiladi na ujo kiladi na kejo ke jingdi ke bekerja mesim. Namar kiladi nauta umau siang bekerja mesim. Ubabot iki upolong Khrist Yesu. So kidi nano kidi na umau siang ke waum ke bami na umau siang ke batau sepang Yesu upolong tau umau siang mana ke tuat ke waum bekerja mesim. Kamdai ke waum bekerja do. Ke wa de ke bekerja do naga benta ki briu hari khlau handai naga benta jongi kam de ke ke bekerja do ngila di naga ke bekerja mesim kelam mengau apostol Paul ngila di naga jo ke ke bekerja mesim ngila bam naga jingbam ke bekerja mesim pege ke thot pasau kong and did all drink the same spiritual drink ngila di na ke jingdi ke bekerja mesim kamde ke jingdi ke bekerja do ke jingdi ke bekerja mesim ke bom yo i ke khmat ke bang klemat do thlej bekerja do jongi ke bajah ke bekerja mesim bar apostol Paul unono bangai how Jesus Christ lapan baptis yu show Khrist balapan baptis yu syaga way kamet lapan baptis yu syaga meru Jesus Christ kane kamdei da kabang ngam po da kabang da ke bekerja do ke kelimat ke bangai ngam show Khrist ke kelimat ke bangai ngam syaga way kamet ke balai ke meru Khrist kini ke bag Bible ke batai pulih ke si Paul sinong Galatia kalau nong balai ke kot bar punyo namar kat kita yaki banapi yaki balapan baptis show Khrist pilakup kenyo Khrist namar kata don jiu don Greek don umrau don ubulai loy don shinrau don kenthe namar baro ngilong ke way how Khrist Yesu ngilong ke way how Khrist Yesu kat ke bala penbaptis show Khrist lapan baptis ini saya kejing yap jo pitip nem ke don ke way kejing baptis ke bo Yesu umat uyai lang ba kamdai kejing baptis po hawa Jordan do yoni song baptis kedai kejing baptis jong kejing yap jo ala le ye kini hani video ko dep
ka waipat ka jing baptis ka Yesu shim ka bomdei ka jing baptis ka bana ka badaga kada ka jing baptis she ka jing yap chung so ka jing yap chung Yesu kada ka jing baptis so muno banget ka jing yap pa ka jing par Khrist lapan baptis she ka jing yap Khrist kata kada ka bakan jaman sim hari ngi kham su ban ngai ye ka bakan jado namar ngi yo I daga bakan jado so ngi kham sngo ngi kham jit ban le daga bakan jado ngam ong bangim de ban le ka bang ayele kalong kane bang ayele ka bang khren de ni ayele ban poi yang I ban pe yang I ban jo khe yang I sha ga bakan jaman sim so gudon gawai ke jing baptis ke apostol Paul ilam ka badai ke jing baptis show Khrist ka bajia da ke jingai kam de da ka bang ilik sepo wa sa ka klimat ke bengai lapan baptis ini lapan ngam ini sha Khrist mentapi ong pe pen baptis ke mu pe ban ngam no ka jing baptis kam de tang da ka bang ngam po Pia I kumno Moses baptis yi kun soal daul o. But da ka duriau nang ne sato klemje ki ya lambai ka duriau pasal. Haba ka Bible kren pang jing baptis kam da mut tang ka to ko Pai ka Bible pio I da ka khmat ju pi Yesu baptis u wa Jordan la pam baptis u ka jing yap ju she ka jing yap ka de jing baptis pi I Moses la pembaptis ki daga baker saudong ki daga bat ker saudong ki dolo ka taru ka jing baptis bat hakani pat ka jing kren jo apostol Paul ka bakren chpang ukren chpang ne ka jing baptis ka bakren bet chpang ka jing baptis jong ka jing pengam yo bangai baro show Khrist kam dai daga kam dai daga ka klimat ka ba ubriu ngai ulangam show Khrist ulangam she ka met Khrist so nono bangai udai ka met jong Khrist bal ngila ngam shekani ka med jong Khrist ngila di naga jingdi ka bakan jaman sim ngila ngam sheka ka bakan jaman sim ka bomdai ka ka bakan jado so apostol Paul ukren chpang ka jing baptis ukren haristi shinong Ephesus kuno basau ka dekot ka basau ka don ka wai ka med udon wai man sim bala khot yangi sheka wai ka jing kermen jong ka jing khot jong pi wei blai ka don ka wei jing ai ka don ka wei jing baptis wei blai bu pa ya baro ubolong halor baro don ka wei jing baptis ka egini ka wei jing baptis ka apostol Paul kren ha Ephesus ka kren chup kam de pang ka kren pang ka jing baptis show Khrist ka baja da ka jing ai bat ka bajah ka bakan jaman sim